أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة والسلام لسر أهلي وي وأصحابي وي تفكا بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا عدالتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بكن. خدا عز وجل د سورة أحزاب آية سهو ششادا وها قوتيا: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. خدا عز وجل دبيجي دبينينا جزلام مؤمن را، نينا شبيرك مؤمن را، وقتگو خدا و پیغمبر خدا در حق تشتکی دا حکم کر گو سچمه حقی ایدی جواره هبی. او کسی گو به امریا خدا بکی، او کسی گو به امریا پیغمبر خدا بکی، او انسان د دلالتکا آچق دیا. قال مسلمانا جوی آیت وها هات فهمی، یعنی وقتی گو خدا و پیغمبر خدا در حق تشتکی دا حکم کر گرک مهوی حکمی قبول بکی. مهو نکاره بیجی والا از وی حکمی قبول ناکم، از باشقه تشتکی دی باشقه تشتکی دی تخوازم. به خدا و پیغمبر خدا چه حکم کر گرک مهوی حکمی قبول بکی. یه گو حکم خدا و حکم پیغمبر خدا قبول نکی، او انسان د دلالت دیا ریاوی غلطه. حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاتی روایت کرن جو ام سلمه خدا جه راضی بی، دبی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها گوتیا: انما انا بشر. پیغمبر خدا گوتیا محقق از انسانم، و انکم تختصمون وين در حق تشتادا وين كبنا زيقا هفدا وين انلاشمازلك دا اراوه دا چید بي وين تين جمن جبوناكو از اراوه اچيكم ولعل بعضكم ان يكون الحنا بحجته من بعض. بلكي هنك جوا جهنكا دها خوشكتر زانن خبر بدن، بلكي بخبردان خوا خو حقلی بکن. دگل کو آن حقن جی بخبردان خوا دبیکو خو حقلی بکن. و اقضی له على نحوی مما اسمعو. لگوری گو مساعکر، لگوری گو من خبردانا و حساند از جیر حکم بکم، از حق بدموی. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، أو كسي گوش حق برايوي از حکم بکم و از بدموی، از حق برایوی از بدمیدا لگوری اشتغالیا گو کری، لگوری گو ملی حسان دی از حق برایوی از بدموی، فلا يأخذ بلا نگری، فإنما أقطع له قطعة من النار. آنجاق من پارچکک ج آگر داییدا جبر ویکی وقتی گو زانب این حقا امل گوری خبردان خو حقلی کر لجمن و مجی جویر حکم اخست بلا قبول نکی، یعنی وی حقی بلا نبی، بلا پوشمان ببی بیا رسول خدا والله اوی حقلی بو اما مخو حقسس او حقسس کر بخبردان خو مخو حقلی کر و تا حکم جمره کر لی بلی نحقی منا پیغمبر علیه السلام دبی بلاوی حقی نبی. قال مسلمانا زلامكي أهل مدينة و حضرت زبير كوري عوام كوري متكا پیغمبرا خود جي راضي بي
د ارا وادا جبونا آفدانا بخچا huzursuzluğu çe bu. Yani anlaşmazlık çe bu daravada. Tartışmış bu koni ani necem Peygamber aleyhissalatu vesselam. Vakti go Peygamber aleyhisselam لهر دو طرف حساند لحضرتی زبیر جی حساند و لوی جامر دی وی اهل مدینه جی حساند پیغمبر علیه السلام حکم دا گو تا حضرتی زبیر گو بخچه خو آف بدا و آوه جیرانه خورا بردزوکا وقتی گو پیغمبر علیه السلام اف حکم دا وی انسان اهل مدینه ولو ظن کر گو پیغمبر علیه السلام نل گوری شریعت کریا بلکی لگوری صلحی کریا یعنی نه حق زبیره اما جبونا صلحی گوتی بلا پیشی و آف بده و دوورا تا آف بده اعتراض کر گویا رسول خدا گو جبونا کو زبیر کوره متکات تا وها گوت پیغمبر علیه السلام دبی معده وی نخوش بو پیغمبر علیه السلام عاجز بو و وها گوت گویا زبیر گو بخچه خوا آف بدا و آوه بهیلا حتی گو داره تجی تیر آف وخون خدا عز و جل آیت نازل کر حضرت زبیر دبیجه خدا عز و جل اف آیت جبونا و مسئله نازل کریا د سورت نساء آیتا 65 دا خدا عز و جل دبیجه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما دبنا أصندهم بربتا إيمان نآنينا حتى قوتا نكنا حاكم دا أرا خدا أو تشتكو دا أراوا دا چيبوي أو أنلاش مزلكا قد أراوا دا چيبوي حتى قوتا نكنا حاكم جبونا وي مسألة بشتي قوتا حكم جدا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا بشتي قوتا حكم جدا قرك بوي حكمي راضي ببن إطرازا وي حكمي نكن وقرك تسليم ببن وقتي قو تحكم دا وبوي حكمي راضي نبون وتسليم نبون وإيمان نآنيا ادي قالي مسلمانا وقتي قو مهو تشتك برا شريعتي بي خدا عز وجل چگوتيا پیغمبر خدا چگوتيا گرك مهو قبول بكي وقتي قو مهو قبول نكي لگوري في آياتي بإيمان نآنينا قالي مسلمانا مجوي آياتي وفي حديثي ما فهم كر خدا و پیغمبر خدا وقتی گو حکم کرن گرک مهو پی راضی بی و گرک مهو تسلیم بی اب علامت ایمان مهویا یه گو حکم دکی حاکم گرک الطرفا بحسینی لگوری شاهده لگوری دلیلا گرک حکم بکی و جبونا یه حقلی جبونا حق ور میدانی گرک مهو مجادله بکی دستونا دعوی دا یکی گو امبیجن نخود یه حقا و لگوری خبرداناوی حق جیر کتبه گرک او انسان لویجدان خوا لوجدان خو میزینی و وی تشتی نگری یعنی وی حقی برای خوی مسلمان گرک نگری قالي مسلمانا جبونا حضوري جبونا گونا توپلمي جبونا کو حضور چه بي جبونا د توپلمي د گوون چه بي گرك مهو دعوا لگوري شريعتي لگوري قانوني مهو بگهني چوزمكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام د حقوق دا د عائله دا د تجارت دا
يعني ده هر تشتي دا عدالت دكر و پیغمبر عليه السلام بوا اورنك خوشك جمع مسلمان را خدا عز وجل مج عدالتي محروم نكي خدا عز وجل عدالتي بكي نصيب ما خدا عز وجل ما بگرین جوانه گو بیا خدا و بیا پیغمبر خدا دکن خبردان ما داوی حمد رب عالم ربن